Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. Ïakhun University, Meghalaya. The next gen Tata Tiago. Dual tone interior, dual smartphone deck but wireless charger. Zip fast 100% watt syakmat bersyadian, blind view monitor, bagi way. Tek kum ki kali rem, hagador ke berjam, tak sao point rewlak. Just wow. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Mauyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Meghalaya Triathlon Association kabadai ka kenhuan kinangiliak kai triathlon kabakentop ya kajengi nyak cycle bat maria klapen kriak gi khat arnut gi thai bekirang ngiliak kai banle isim benta hakani ka lumpung ngiliak kai triathlon kaban salong ngasor ba Pune Maharashtra nanduk ka khat sau trek haduk ka khat ndo trek nailar a ja pun riau yakani ka lumpung ngiliak kai la pelong da ka Indian Triathlon Federation ringkat ka jingi trailang ba ka Maharashtra Triathlon Association Perkandai kasin ke Banyngkong, pekinong iliak kai na ka Meghalaya Triathlon Association kiban let isim benta hakani ka kenti. Yakani ka association laseng hau penai jeliu mentaus nam aja open rio. Pat hadian katu kat ni belalum lalang yakinong iliak kai triathlon. Lala ban semadan khat arngut kinong isim benta ban let ya aireng haka jingi kon ke ban salong hapuni. Nakaliang ka presiden ka Meghalaya Triathlon Association ka kong Ripika Pedi. Kalapan pendapat ba yakini kikat arngot kinong lej isim benta. Kublai mangai Kongressika Baki Pede, President jangka Meghalaya Triathlon Association. But hadin mengilat seng Yakanika Association ha ubanai jeliu mentau senam. Nidang penkre ban lej isim benta ha kasien Banyngkong ha kajingnak kai triathlon ban long hapune ha ubanai nailar. Ni kemen bafin ayang ni kejingkit bok kit riang na benta kaneka limpung blay shibun ni pibaro ka ketenjongan di Klarinda Luisa Walang but nga represent na ka MTA ka ketenjongan di Bulbotang Walang but nga represent na ka Meghalaya Triathlon Association ketenjongan di Barasidor Walang but nga represent na ka MTA. Hi, my name is Adonis Selingdo. I'm representing Meghalaya Triathlon Association. I'm Mr. Walter Walang, the assistant coach of Meghalaya Triathlon Association. Hello everyone, my name is Denise Morin Taryang. I'm one of the athletes representing the Meghalaya Triathlon Association and I'm excited to give it my best. Hi, my name is Nafisabat Nongbat. I am from Team MTA. Hi, my name is Ivan Kudup Nongbat and I am from Team MTA. Hi, my name is Napiria Kordingba. I'm representing Team MTA. Hello, this is Neva representing MTA. Hi, my name is William K. Sangma and I'm representing Team MTA. Kakerteng jenga kada James Anderson Harunda bat nga represent na ka Meghalaya Triathlon Association. Hi, I'm David Walang. I'm representing Meghalaya Triathlon Association. So kindly cheer for us. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedang ka Assam bat Meghalaya kawe katham artli ki jala ha ka benta jong ka Assam don kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan don tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de nakata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen khre banthau ya ka joint action plan